Non pa mse Daphne. Jodi mwen vini avèk yon video vlog or whatever. There is a title one, nigga da kon ekoute mi. Mwen nan Six Flags, mwen monte kek jouet la, kek ride, you know. You know, for jou la vie, for, you know. Woo! I have some guests here. I'm gonna kick moun la. Can you say hi? Oh, hi, people. I have another one here. Sorry, what happened? Where's the light? You don't have. Me bala. I guess. Di hi no. Hi. Lost a day. Yeah, I'm getting. I'm getting kek moun avem la. Wel pon kek ti pose, wel pon plaisir. Okay. Okay. So I see you guys. I don't know. I'm trying to record in a telephone now because I'm can record in a camera. So I'm trying to cap na cake. You know? So guys, go there, okay? Bye. Bye, Tale. Kanyala. Non en route. Na marché. Pour nan set flag. Daffy ou ti moun kon sa vwe? Oh yeah, of course get ti moun kon sa. Oh, mse tout moun ti bebe tale. Six flags. Cause gen plaisir, gen 6, gen 7, whatever. Fa monte sa. Ba montre non. Allez, ya ba mwen zoom niveau non. Oui. Kwe kamera mwen? Pou ka le an marché pou ka fè vi. Fè gay gon ha. Non, t'as supposé virer léger. Ndo. Oh, hier soir, il a fait ça, oui. Ça c'est une femme LED noire là qui vient de Six Flags. Ça c'est deuxième jour, m'te oublié faire mes vlog là. M'te gen un bon petit plaisir. Yeah, na Six Flags là. M'te enjoy myself, m'te enjoy tête moi avec tout zami qui était là avec moi. M'te really enjoy it. So te remè ti video sa mwen te fè ya. Probably pour commenter
et puis like abonné avec channel là. I'm trying pour travailler dans la channel là. Mais travailler dans la channel moi pour seulement regarder. Alright, Male, now on all the video. Bye.